Jadi setiap sudah salat Jumat, kami membagi-bagikan makanan atau makan siang kepada seluruh jamaah yang jumlahnya alhamdulillah semakin meningkat. Tadinya 350 naik 400, 450, 470 dan kemarin sudah sampai 500. Artinya masjid kita ini meskipun bukan di pinggir jalan, tapi sangat dirindukan oleh jamaah tentunya. Meskipun hujan Pak tetap habis alhamdulillah. Ini berarti masjid kita sudah menjadi rahmat bagi sekeliling alamnya. Memang didesain sedemikian rupa sehingga jadi kayak tempat wisata religi, luas, besar, ada tamannya dan lain sebagainya. Tapi bedanya mereka itu kalau seperti Malaysia, Brunei, Darussalam yang membangun masjid sampai ke pelosok-pelosok itu adalah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala man tasarrafa bil mi'raj ila samawati ula wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa jami'i man ittaba. Bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang telah kita lakukan berupa pelantikan pengurus masjid, pelantikan majelis taklim Masjid Al-Kautsar mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatin al-Fatihah. Amin. Billahi taufiq was sa'ada. Wassalamu alaikum warahmatullahi